Nasekuseni angikubingelele mhlobo wami egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wethembekile, uNkulunkulu ongusimakade longedulu kwabo bonke bosimakade. Nasekuseni nje sibonga lempilo uNkulunkulu lasiphe yona, lokuthi sibe nglabaphilile nanamuhla. Akusiko ukuhlakanipha kwethu kepha kungumusa wakhe. Ngicela sesibukele iflangu loNkulunkulu namhla ekuseni mvana sekhaya phansi kwesihloko lesithi yini lisesandleni sakho. Isihloko ngicela sesibuke yini lisesandleni sakho. Kuneliflangu loNkulunkulu lengihluphako lapha yana encwadini ya Exodus. Chapter lamabili nje, kuna chapter 4 bese kuba na chapter 14. La khona sithola Jehova angijehova asezulwini. Jehova asezulwini nje ufika lapho khona khumbula sife sema-Israel. Nakabakhumbula abantu abakhe uNkulunkulu ke uthuma Moses lokuthi ahambe ayawubakhulula kulelife laseGibhithe bebahleli kulo, bathunjelwe kulo, baciladekile isikhathi leside. Lithi liflangu loNkulunkulu ke simakade nakatha uthuma Moses amthume ukuthi akahambe ayawukhulula sife sema-Israel. Moses kulo chapter 4 lithi liflangu loNkulunkulu kwaba nako ukuthi ambude uNkulunkulu lokuthi Nkosi batawuthemba ngalo ukuthi ngithunywe nguwe. Nangifika le kubo ngenteka labantu bangavumi uNkulunkulu lokuthi ngithunywe nguwe. Bangibude loka naloka lokuthi ngishongane. Nkosi yami, ngoba sife saseGibhithe sasinalabanye boNkulunkulu, sasikhonda labanye boNkulunkulu, sibethemba futhi laboNkulunkulu laboNkulunkuluwana lebekade sibakhonda. Ngako ke Moses nakabutha lamagama abutha Jehova, ubutela tindvo letifana naleto lokuthi Nkosi ngiyati lokuthi eGibhithe emaGibhithe anaboNkulunkuluwana bawo, ngitawubakhomba ini phathekako ngoba basife bona basife labakholelwa ukuthi boNkulunkulu bayindvo labayibona ngemehlo, laboNkulunkuluwana babo bakholelwa ekutheni indvo bayiphathe kuze bayethembe, abayethembi indvo bangakayiphathi. Ngitawufike ngithini bathi angithemba kanjani. Uthi ke uNkulunkulu khululeka Moses, ungesabi lutho mfana wami. Uthi ke uNkulunkulu yini lesesandleni sakho Moses. Uthi ke Moses yindvuku Nkosi lesesandleni sami. Uthi ke uNkulunkulu awuthathe le ndvuku ke Moses uyijike phansi. Sesibone kusethi awendeka. Lithi liflangu loNkulunkulu Moses wayithatha le ndvuku lebe isesandleni sakhe wayijika phansi. Wathi nasayijike phansi yase iyaguquka le ndvuku, yaguquka yaba inyoka. Hayi Nkosi yami, ungathi buta lokuthi le ndvuku lene guquke ibe inyoka, ingaguquki ibe ngilenye indvo. uNkulunkulu bekakhomba Moses lokuthi ye Moses, yebo mfana wami ngimtshala mina, ngikhona ngangikhona umhlaba ungakasekelwa, usekelwe mina sengifele ngikhona. La uyakhona Moses, njengoba le ndvuku iguquka iba inyoka, la uyakhona. Lesife lo yakuso sikhonda inyoka, lesife lo yakuso sinemandla enyoka. Ngako ke mine kungako ke Jehova ngikuthuma ngifuna ube ne-understanding lokuthi usaya le labantu lo yakubo baluhlobo lolunjani, labantu lo yakubo bangisiphi isimo, bakholelwa kuphi, basime kuphi. Nkosi yami,
lithi ke lifla uNkulunkulu wayijika ke Moses le nduku phansi wathi nakayijika phansi mayibonge inkosi yasezulwini lithi lifla uNkulunkulu wasuthi simakade Moses awuphinde uyithathe wanakayijika yaguqula yaba inyoka uthi ke simakade ithathe le nyoka uyathi phela Moses lokho ukuthi ngeke ukhona kuyithatha inyoka ngoba inyoka iyalumana uthi uNkulunkulu ithathe wafane Moses wasehlisa lesandla nje ngoba bekefa lifu la uNkulunkulu wasehlisa wayibamba ngomsila Nkosi yami wayibamba ngomsila yangede yamluma Nkosi yami yaphinde yasiyaguquka seyiba induku Nkosi yami kwente njani Moses sengilalele lifu la uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu yasebenza uNkulunkulu yakhuluma lithi ke yaguquka yabuyela abayinduku uthi ke uNkulunkulu hamba ke nangabe ke utawufika nangaba bakulalele wena utawenda lo mmangaliso le uyayisho uyamnika le mmangaliso leminye bathi ngisafuna nje sesibambe lo lamnika wona wenduku uphethene esandleni Moses mama uqhubeka lapha chapter 14 bantwana bakaIsrael sebavalelwe ulwandle ke manje indlela ayisekho Nkosi yami lithi lifu la uNkulunkulu sebadidekile Moses wagijima wawukhala uNkulunkulu silekelele sisife safalwa siyasibulala Nkosi yami sebavalelwe kulolwandle lolubofu Moses ungasola bengakhona understand lokho ukuthi lo uNkulunkulu ahamba naye uNkulunkulu otendako tinto Nkosi yami uyaphinda Jehova uyamkhulumisa lapha ku verse 16 uthi ngalento leyiphethe esandleni sakho ye Moses kunento longakhona kuyenta Nkosi yami uthatha lento lela sandleni sakho uyengamisela ulwandle kunento letawende na ufunza ke verse 21 lithi emaGibhithe sekangenileke sekala ngekhathi ke manje ilwandle wawabona ukuthi sekangene onke asaphelele sebangene bonke nabo sigujana sebangenile sebangekhathi ngoba bebangafani bahambe nje bebahamba nalabo uNkulunkulu bathi qoqa letindzaba bosigujana basho ukuthi awendeka nako nje manje kuzawenzeka lokho nje manje wathi sekababona Jehova sebangene wase ukhuluma naMoses wathi uNkulunkulu ye Moses lengo lesesandleni sakho ke manje sale uyengamisa lo lwandle lo lwandle tawehlukana lo lwandle tawehlukana ekhathi nembala kwabanjalo wathi nake lingamisa lavuleka lwandle kwente njani ngisebenzisa invo lesesandleni lebekiwe nguJehova wathi nakangamisa lavuleka lwandle bangena abantwana bakaIsrael bahamba emhlabathini lomile lithi lifu la uNkulunkulu tindvonga temanti tema ngapha nangapha ungathi sikhuluma umangaliso umlingo la kanti sikhuluma ireality lem bangena nemaGibhithe abalandela angena ngemva kwabo abalandzela wathi Jehova sekababone sebangenile ke manje bonke sebaphelela waphinde wakhuluma wathi Moses yengamisa ke futhi induku yakhe lwana lithi lifu la uNkulunkulu waphinde wayengamisa Moses induku elwana lithi emanti asayatheleka Nkosi yami emanti asayatheleka ayajijileka ngetulu kwabo asayabathathe manje abathatha kwagcwaliseka lo uNkulunkulu lebekhulumile kuMoses athi lamaGibhithe lenwabonako namhlanje angeke naphinde nawabona nakwentekile nawabona nitawabona elisenzeni sekafile Nkosi yami ngilandze ini mfana sekhaya ngalento Jehova lakayifakile esandleni sakho ngoba ngayo Nkosi yami ngalento Jehova lakayifakile esandleni sakho ngoba ngayo wanqoba Moses wanqoba ngaloko Jehova lakabekile esandleni sakho ngoba liqiniso bantu babakele lokho ukuthi nasitalwako uyabona umfana makatalwako Nkosi yami nakatalwako umfana wathi phela wena sine siyathi lokho ukuthi umfana makatalwako ingane nini phela nisati ngoba vele senibelekelwe esibhedlela athi nesatalwa sitalelwe emakhaya thina kunebabelekisi basemakhaya Nkosi yami anathi nakatalwa umfana wonke umuntu nakatalwako uthi nakatalwako athi naliphuma nje losona luthi
Nkosi yami, athi nakathi ngwa aphume isandla sakhe sifumbathile. Nkosi yami, sishonile sandla ngiloko sishona lokufumbatha kwa lokusho ukuthi kunento la kayifumbathiswe lizulu, kunento lesesandleni sakhe latawulwa ngayo, kunento lesesandleni sakhe latawunqoba ngayo. Akekho umuntu oNkulunkulu langakamfumbathisi. Nkosi yami, Jesu silekelele wonke umuntu kunento layifumbathisile, amfumbathise yona uNkulunkulu. Ngoba ngayo lento lofumbathiswe yona lizulu, ngoba ngalento lesesandleni sakho loniketwe lizulu. Akekho umuntu longakanikwa indvo, wonke umuntu ufumbathisiwe kunetinvo lesifumbathiswe tona. Nkosi yami, sisebenzisa lento lofumbathiswe yona lizulu, sebenzisa lento lesesandleni loniketwe lizulu, nqobe ukhonkarishe wenqobe umhlaba. Akekho umuntu uletha ngemistake, noma ngabe wadaleka ngekuphinga, noma ngabe wadaleka ngekuhlobonga. Asengutshene wena wetela a certain purpose kulo mhlaba lo. Akunendzaba lokho ukuthi udaleke kanjani, but watela a certain purpose. Uthi-ke uNkulunkulu, Moses yini loyiphethe esandleni? Kunetimbo lesitiphethe etandleni tethu, sehluleka lokuthi isebenzise. Uyabona lento ize yehlule ngisho makholwa noma sekakholwa, ngoba lento uyibona kahle ungamukela Jesu. Wamukela Jesu ke uyayibona lento ibe siyativeta ke yona lokho ukuthi mina mbamba la kuwe mina ngikhona. Ngisebenzise musa kufuna tinto talabanye bantu baba inkinga la mhlabeni, bahluleka kusebenzisa lokhu labaphathiswe kona nguJehova, afune lokunye langenako. Na ungaba unikwanga nje iprofesi, awuzange wafumbathiswa iprofesi, uyifunelana. Qhubeka nalokuba ngumvangeli. Nkosi yami, nangabe ungithishela nje ungithishela, qhubeka nokuba ngithishela. Musa kufuna kuba ngumelusi, angeke ukhole. Yini lofumbathiswe yona lizulu? Yini lesesandleni sakho? Sengiyathandaza lokhu silimede ebandla laNkulunkulu, silinyatwe kufuna kusebenzisa into lefunjathiswe lomunye umuntu, kana isiyo yakho. Kuneyakho into lowafumbathiswa yona, kuneyakho into lowanikwa yona. Lento lowafumbathiswa yona ngiyo lothe unqoba ngayo. Waqala kufuna kusebenzisa lokufunjathiswe lomunye, angeke uqale ukhone. Utawuqala kufunza kuba nomona, because ke manje sowufuna kusebenzisa into longenayo. Kunento lofumbathiswe yona lizulu, kunento lebekiwe lofumbathiswe yona lizulu. Lo munye ufumbathiswe ukuthi abe indvuna, lo munye ufumbathisiwe ukuthi abe ngishifu, lo munye ufumbathisiwe ukuthi abe inkosi. Nkosi yami, lo munye ufumbathisiwe ukuthi abe ngithishela, lo munye ufumbathisiwe ukuthi abe ngidokotela. Nkosi yami, lo munye ufumbathisiwe ukuthi abe nginesi. Sebenzisa lokhu lofunjathiswe kona lizulu. Musa kufuna indvo longeke ube nayo, musa kufuna indvo longeke uyithole. Sengiyathandaza, yini lesesandleni sakho? Unganqoba ngalento lesesandleni sakho. Fumbatha, qhubeka usebenzise lokho lofunjathiswe kona. Sengiyathandaza, siyabonga baba wethu ongcwele ekuseni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Moya lwengcwele wasimakatha, ngathi Nkosi namhla ekuseni nangu mvanakho babe, angathi ukuthi yini babe lomfumbathisa yona esandleni sakhe. Moses bomfumbathise babe indvuku yekwenta Nkosi imimangaliso egameni lika Jesu Kristu. Moya wababe, moya waNkulunkulu, moya wasimakathe, akekho Nkosi emhlabeni longakamfumbathisi lutho esandleni. Nkulunkulu wami longcwele, ngiyathandaza babe ngoba uphakeme, ngiyathandaza babe ngoba uJehova usamile. Nkulunkulu wehluleka lapha nalapha ya Nkulunkulu wami, egameni lika Jesu tindvo tingalungi ngenxa yokuthi wehluleke kusebenzisa lafunjathiswa kona lizulu. Moya lwengcwele wehluleke kusebenzisa lokusesandleni lokubekwe esandleni sakhe, wahawukela kwalabanye Nkosi, kungako sekalala
khona nkulunkulu wami lo ngcwele egameni lika Jesu uze wafika lapha aqitha ligazi ngoba solo kafuna kuthola loka nalokuya nkulunkulu wami wasezulwini mthethelele umxolele egameni lika Jesu ngiyathandaza moya wababe moya waNkulunkulu bani ngusimakade nasekuseni nalifu lakho ngosilinxele qhubeka babe ungiphe amandla in the mighty name Jesus Christ waseNazaretha nkulunkulu angibusisele wena mhlobo wami usalalela lena message lena. Be blessed in Jesus name. Amen.